مسابقات دوی ملی و ولسپدرونی که همساله به حکم العانه در آمده است اینجا در محل چورباغ پایتخت پس از چند لحظه شروع می شود. مسابقات دوی ملی هنوز سال 2007 با ابتکار و تشبث ویژه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اولین بار برگزار شده بود و حدود 20 سال می شود که ساکنان آسایشته جمهوری تاجیکستان در این مسابقات یکدلانه شرکت می ورزند و با مسابقات دوی ملی هم یک مسابقات ویژه ولسپدرونی هم پیوند شده که در این هم صدها شرکت کننده همساله حضور پیدا می کنند و این مسابقات از اتحاد و همبستگی و همدلی مردم شریف تاجیکستان گواهی می دهد. همساله یکشنبه سیوم ماه می در جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن در بین اهالی کشور روز دوی ملی برگزار می‌گردد. با افتخار از ایام امن و آسایش، صبح امروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه دوی ملی و ماراتون ولسپدرونی برگزار گردید. چورابینی امروزه برای ترغیب طرز حیات سالم، برای تبلیغ نمودن ورزش سلامتی بسیار اهمیت کلان دارد. یک چورابینی است که زیاده 10,000 آدم جمع میکند. مثال هر سال در همین موضع، در موضع چورباغ همگان اشتراک میکنند، همگان انتظار میشوند که همین دوی ملی و ماراتون ولسپدرونی که همه ساله برگزار میگردد کی مثال میشود. دوستداران ورزش ولسپدرونی و دوستداران دوی ملی را در این موقع جمع میکند. قبل از آغاز مسابقات مشغولیت‌های ویژه نظریوی با ابتکارات دستاندرکاران و شرکت کننده ها برگزار شد و سپس رسمی گشوده شوی. در مراسم افتتاح این رویداد مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخنرانی کرده از اهمیت دو به جامعه و اقدامات شایسته ابرمردان ملت در مورد عمومی گردانیدن چنین یک رویداد با نفوذ سخن گفتند. شروع از سال 2007 در کشورمان دوی ملی برگزار می‌گردد. محض با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خوشبختانه در دوی اولین جناب عالی خودشان اشتراک کردند و هدف را گفتند که هدف سالمی جامعه به هم آمدن مردم و طرز حیات سالم است و می‌بینیم که همساله شماره اشتراکچیان زیاد می‌شود و افتخارات از آن است که از بین همه این اشتراکچیان فرزندان به میدان می‌برند که بعداً پرچمبردار دولت و ملت می‌شوند، افتخارات می‌آورند و مهم چی است؟ شاید همه دویده نتونند، شاید همه از اون دوندها و غالبان نباشند، ولی برای ما مهم آن است که ما یک صبح با صفای وطن به هم میآییم در دایره جشنگیری ماهواره جوانان و صحبت میکنیم. در آغاز چورابینی به هم میآییم، یکدیگر را میبینیم، دیدار میبینیم و شکر استقلال میکنیم، شکر آرامی وطن میکنیم، شکر سیاست خردمندانه سرور دولت میکنیم. هر کسی که آمد برد کرد، هر کسی که نه آمد دعوت میکنیم که در دوهای من بعد بیان. یک لذت، یک شیرینی خاص خود دارد. برای همه را به طرز حیات سالم دعوت میکنیم، چون که تنها ملت سالم، ملت بردم، ملت بننگ به ناموس قدرت دارد که دولت خیش در دنیای امروزه معرفی سزاوار کرده توانسته باشد. امروز در دایره نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه و قرار داخلدار محترم رئیس شهر دوشنبه با اشتراک وسیع وزارت اداره، تشکیلات مؤسسه و ساکنان پایتخت امروز از محله چورباغ دوی ملی و ماراتون ولسپدرونی تشکیل و برگزار گردیده ایستاده است. باید گفت که امروز شماره هم ماراتون است از حساب ولسپدرونی هم و دوستداران ورزش دو در این چورابینی نظر به سالهای پیشتر زیاد جمع شدند و امسال با برگزار نمودن چنین چورابینی ما تصمیم داریم که باز هم برای تحکیم طرز حیات سالم، رشد تربیت جسمانی و جلب بیشتری کارمندان وزارت اداره ها با چورابینی های تربیت جسمانی و ورزش مخصوصا به دوی ملی این تدبیرهای عملی را اندازی نماییم.
дави миллӣ ин калонтарин ва боҳашаматтарин чорабини оммавӣ аст ки дар кишвар баргузор мегардад. Он дар воқеъ ҷалбкунандаи пиру ҷавони кишвар аст ки аз хурд то бузург ҳама зери як иқдом солимии ҷомеа, ҳамовозӣ ва якдилии мардум ширкат мекунанд. бояд гуфт ки ин ҳаракати миллӣ пеш аз ҳама баёнгари сарҷамъию саодатмандии миллат ба шумор меравад ва дави миллӣ бозгӯкунандаи муттаҳидии миллати тоҷик аст. мусаввам аст ки 23 май ҳамасола рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад ва имрӯз аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дави миллӣ ва веломарафон баргузор шуда истодааст ва мо шоҳиди он гаштем ки имрӯз ҷавонони тоҷик мояи ифтихори ҳар як фард ҳастанд, ҳар як миллат ҳастанд ки омада дар чунин чорабиниҳои варзишӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд ва иштирокчии чунин гуна чорабиниҳо ва марафонҳо мебошанд. ин ҳаст ҷомеаи солими рушдёфта, ин ҳаст ана ҳамун ҷавони тоҷике ки обутоб ёфтааст дар соҳаи варзиш ва моро зарур аст ки ана ҳамин гуна чорабиниҳои варзиширо боз ҳам бештар кунем то ин ки ҷомеаи мо солим, ҷавонони мо таноманду далеру ҷасур ва парчамбардори миллати тоҷик бошанд. масофаи дави миллӣ дар пойтахт зиёда аз 10 километрро дар бар гирифта аз даромадгоҳи маҳаллаи Чорбоғ оғоз шуд ва ширкаткунандагон тавассути хиёбони Ҳофизи Шерозӣ то Наврӯзгоҳ миёни ҳам сабқат карданд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо бо ташаббуси беҳустаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯзи 23 май рӯзи ҷавонон эълон гардааст ва ҳамасола дар ин ҳафтаи ҷавонон дар аввали ҳафта рӯзи дави миллӣ эълон мегардад. ин иқдом пеш аз ҳама равона гардааст барои солимгардонии аҳолӣ, чунки варзиш пеш аз ҳама гарави саломатӣ ба ҳисоб меравад. бинобар ин имрӯз боиси ифтихор аст ки мо дар ин маъракаҳо иштирок менамоем ва он ташаббусҳои пешвои муаззам миллатро дар амал татбиқ менамоем. баргузории дави миллӣ ва таҷлили иду ҷашнҳо дар кишвар ин нишон аз сулҳу оромии меҳани азизамон буда нишона аз арҷгузорӣ ба таърихи ниёгонамон аст. дави миллӣ низ воситаи сарҷамъии миллат ва воситаи ташвиқи тарзи ҳаёти солим ба шаҳрвандон мебошад. иштироки фаъолонаи сокинони пойтахт далели он аст ки сокинон рӯ ба варзиш ниҳоданд, рӯ ба ташаккули тарзи ҳаёти солим оварданд ва имкониятҳои фароҳам оварда шуда барои баргузории чунин чорабиниҳои оммавии варзишӣ шароити хуберо фароҳам овардааст. ин иқдоми наҷиб ва ҷамъияти варзишӣ бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим дар пойтахт, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолии пойтахт дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 28 марти соли 2007 таҳти рақами 255 дар бораи рӯзи дави миллӣ баргузор карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ зери роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тарбияи ҷисмонӣ ва таҳкими тарзи ҳаёти солимро дар меҳвари сиёсати иҷтимоӣ худ қарор додааст. бо такя ба сиёсати варзишпараронаи пешвои миллат ва ба хотири таъмини идеяи миллати солим ва ҷалби ҳарчи бештари ҷомеа ба варзиш, ҳукумати мамлакат марҳала ба марҳала ба таҳкими санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ вобаста ба соҳа шурӯъ кардааст. ҳамзамон ба хотири оммавияти варзиш имконият фароҳам оварда шуд ки рушди намудҳои гуногуни варзиш таъмин гардад.